Riyanti Ndleve hi ku lowu i Nongonoko Buku Yini. Muhumelerisi ku ri Armando Mhlanga. Vahleri i Bishopo Karls Masuke na Bishopo Americo Wati. Kasi amichinini hi ri na Madisambitsi Nkuza Mkhambane. Hingo hite lixile varhandzi va seketeli va Nongonoko Buku Yini. Siku ra namuntlha yo saseka swonghasi ka dia 13 wa Aprili wa 2023 hi tile ka n'wina nakambe xitshembiso xa hina xa vhiki rin'wana rin'wana leri taka ka n'wina hi nkarhi wo saseka wa mpundzu swonghasi na hi tani Nongonoko Buku Yini loyi tshembisaneke wona ku vhiki rin'wana rin'wanyana hi tata hi mikhomele wona a nongonoko hikwalaho varhandzi va seketeli hi taka le ka n'wina hi ti 13 lweyi wo saseka swonghasi ka nyanga ya April 2023 na hi mikhomele nhlokomhaka yo saseka swonghasi leyi nge nhlokomhaka ya kona hikwalaho ka yini Yohani a ri mudyondzisiwa wo rhandzeka ka Jesu Kreste na hikwalaho ka yini Yohani a ri mudyondzisiwa wo rhandzeka ka Jesu Kreste na nhlokomhaka leyi khomeleke yona siku ra namuntlha varhandzi va seketeli va Nongonoko Buku Yini tindhawu hinkwato leti mi kumekaka ka tona hi ku ya hi ku ahlukana ka matiko hambi hi madoroba loko hi vulavula hi matiko mahakelano ya hina ya la Mozambique leyi kumeka kona hi vulavula hi tikweni la Swaziland hi vulavula hi tikweni la Afrika Dzulu hi vulavula hi tikweni la Lesotho hi vulavula hi tikweni la Botswana hi vulavula hi tikweni la Zimbabwe hi vulavula hi tikweni la Malawi hi vulavula hi tikweni la Zambia tindhawu leti hinkwato leti varhandzi va seketeli va Nongonoko Buku Yini hi leti hi nga ni vukoti bya ku kumana ni vamakwerhu lava hi twananaka na vona hi vulavula hi minongoloko yo fana na leyi mutshamo wa xitulu wa siku ra namuntlha loyi a mi khomeleke nhlokomhaka hi yena wa masiku hi toloveleke ku mutwa na ri ka a hi hachela yona hi xipukari loyi masiku laha hi kule ka n'wina Riyanti Ndleve va yingiseta hi vukheta nongoloko wa nhlokomhaka siku ra namuntlha na hi nge se ya kule hi kombela hi hundza hi laha hi kombela ka Xikwembu leswaku hi xona lexi xi nga ta hi pfulela emagabineti ya hina kumbe tihofisi laha hi tshamaka koho hi vulavula hi marito walawo na hi ri koho a hi ngheneni makeni tatana Xikwembu xa hina wena Xikwembu xa tintswalo hi vito ra Hosi na Jesu Kreste wa Nazareta hi kona mahlweni ka wena hi ri namuntlha rhangela u nghenelela emapfalweni ya hina ni miehleketweni ni tindleveni ta hina ku yingisela ni matihlweni ya hina ku vona nhlokomhaka leyi namuntlha yi khomeke leyi vulavulaka hi ku hikwalaho ka yini Yohani a ri mudyondzisiwa loyi a rhandzekeke ka Hosi ya Jesu Kreste hi kombelela wena Xikwembu u nghenelela tintswalo ta wena ni ta n'wana wa wena Jesu Kreste wa Nazareta loyi a felekele xihambanweni hi vulavulaka hi switsundzuxo swa ku fa ka yena a tlhela a pfuka nyanga leyi hinkwayo ku za ya ku kokoro hi ta va na hi vulavula hi matshalatshala ya mafelo ya n'wana wa wena ni mapfukelo wa yena tintswalo ni ku rhula ni ku kwetsima hi katekisile siku ra namuntlha hi vito ra yena hi la ku nga heriki amen khalimama inaka varhandzi va seketeli va Nongonoko Buku Yini laha mi hi seketereke na mitshamiko na mi hi twaku na mitshamiko tanihi laha hi nga yi vula hi kona nhlokomhaka leyi nge hikwalaho ka yini Yohani a ri mudyondzisiwa loyi a rhandzekeke ka Jesu Kreste hi ku komisa a hi ngheneni makeni ya xivutiso xa nhlokomhaka leyi hi vutisaka mhaka ya ku fana ni yoleyo ku wena loko a wu ri wena u vutisiwaka hi ku tsakeriwa hi ndlela ya ku fana ni loyi a wu titwa u ni mani wena nkarhi wa koho sweswi ora wena u titwa u ri mani ku nquniwa ka mun'wana makwerhu hi mhaka ya ku fana ni leyi
wena u ti navelela ku ve mani nkarhi wa kona wa sweswi hi twa ka hlokwa mhaka leyi hi vulavule hi mhaka leyi. Johani a ri n'wana Zebedeya na Saloma. Fana loyi a tswaliwile Betsaida wa Galileya ebimbini wa mbirhi la tiko leriya hi lomu va nga kha va tshama kona, Zebedeya nsati wakwe Saloma. A zo a qavanga mhaka leya ku a pfula bindzu la ku kukuta swidliwani. Zebedeya hikuva a yakile lomu mbirini wa lwandle la Galileya, a tswala vafana lavaya va kurisa lomuya. Mhaka leyi ndzhaka yi ta leswaku Johani a ve mudyondzisiwa loyi a rhandzekeke ku tlula van'wana vadyondzisiwa ka Jesu Kreste hi leyi. Johani a titsongwana, Johani a ni tintswalo, Johani a ri ni ku yingisela, Johani a ri ni ku tshembeka ka loko u n'wi rhuma nchumu a maha lexi u n'wi rhumaka xona. A nga sukanga a tshembeka ka Jesu Kreste na a nga tshembekanga a ri ni ku tshembeka. Rini Bibele, tata wa yena Zebedeya loko a ta va tsari jari ra ri kulisa li ve jaha, a sungulile ku ri fundisa ntirho wa tikoka i nga wa ku kukuta swidliwani. A ve mukukuti jaha leriyani, a tshama a yingisela jaha leriyani ku ta humelela nkarhi wa mabizweni wa yena Johani Mubabhatisi loko a ta va a sungula ku huma ekhwatini laha nga tshama kona a endla ntirho wa vunazira kona. Johani Mubabhatisi a ta tirha ntirho wa ku babhatisa vanhu. Va ri Johani a mu landzelile, Johani n'wana Zebedeya a landzela Johani n'wana Zakariya munazira mubabhatisi wa Majuda. A mu landzelile a ve mupezani wa yena Johani n'wana Zebedeya a tirha naye ka ntirho wa yena wa ku babhatisa, a ve mupezani wa yena. A funda vumbhoni hinkwalo leri nga kali vulavuriwa hi Johani hi mayelana ya ku ta ka Jesu na nga se va kona Jesu. Loko a vulavula hi ku tanani ka mina mi ta khuvuriwa n'wina mi nga le swidyoho, mi lunghisela magondzo ya n'wina ya tindlela, hi ku loyi a tako a nga le ku famba eswitsungeni, a nga le ku famba mimitweni, a la ku famba la ku baseke. Hi ku titsongahata ka Johani n'wana Zebedeya a tshinelile kusuhani ka Johani n'wana Zakariya a ya mupezani wa yena. Ntirho wa vunazira a wa wu tiva Johani n'wana Zebedeya, a nga wu tivi leswaku yena munazira, a wu tiva leswaku loko u ri munazira i swini leswi u fanele ku swi xixima, hi ku a swi dyondzile la ka Johani n'wana Zakariya i nga li munazira. Ni loko a vulavula hi Jesu a nga sungulanga ku tiva Jesu Johani n'wana Zebedeya hi loko a ta n'wi vitana ku ve mupezani wa yena, a sungurile a n'wi tiva hikwala ka Johani Mubabhatisi. A nga mu landzela a tirha na yena ntirho wa yena wa vunazira, a mu landzelela a babhatisa vanhu. Inaka loko a te loko a babhatisa vanhu, Johani mukhuvuri na le ka Johani mpostolo kumbe Johani mupezani a mu landzela
Kute loko ku fikile nkarhi lowa ku Jesu a sungula ku chakaratata emisaveni. Johani n'wana Zebediya a tirha na Johani n'wana Zakariya na tlhelela ntirhweni wa tata wa yena wa tikoka. Kute siku rin'wana loko a tshamile ribuwini, a tshamile ebyatsini ilwange na makwenu Jakobe ni tata wa vona Zebediya a yo humelela Jesu a va vitana a ku he n'wina majaha tanani haleni hi ku komisa va huma ebyatsini va nga kanakananga va ya hlangana na Jesu. Hi loko Yesu a va teka a kusuka ka nyamuka, mi vapezani va mina mi ta fambafamba na mina laha ndzi yaku kona. Lava nga se va vapostoli a va nyikile vito leri hi vambirhi na vona ku a hi fambeni mi landza mi vapezani va mina. Hi marito man'wani mi vapangalati va mina, hi marito man'wani mi valandzeli va mina, a hi fambeni. A majaha lawa ya makanakananga va yo famba va mu landzela Zebediya hikuva a nga hi ni switiri ku vula ka Bibele leswi nga mu tirhela swi kukuta swidliwani swi tirha ntirho wa swo wa tikoka, na ya nga kanakananga a yo sala a qhuveka ntirho wa yena wa vukukuti ni switiri leswiya a nga ri na swona. Va wa vona Zebediya Mateo 4:21-22 va qhuveka ntirho wa vona wa ku kukuta swidliwani. Rini siku rin'wana loko va hambanile katsongo na Jesu, Johani na Jakobe a va yi va kumana na Andreya. Bibele yi nge Johani ni vadyondzisi va van'wana va vambirhi loko a ndlhula Jesu a famba a ya le va tshamaka kona. Johani hi vutlhari bya yena ni ku yingisela ka yena ni ku titsongahata ka yena ni ku twisisa ka yena a gwela makwawu Jakobe na Andreya ku hi loyi xinyempfana xa Xikwembu xi hindlulaka. A ndzuluka ndzhaku Jesu a cuvuka wona swo i Johani na Andreya na Jakobe. Andreya a va mu hlamusela hi mayelana ya Jesu i Johani swin'we na Johani ku hi vona hi ta hi famba hi n'wana wa Xikwembu. Hikuva va nga ta va bula hi mhaka leyo loko a va ndlulile sa va bolela lavo vambirhi Johani xinyempfana xa Xikwembu lexi ndlulaka hi loko Jesu a cuvuka ndzhaku. Se Andreya ku twa leswi va nga ta va n'wi qoqela swi n'wi tsakisa mayelana hi ku vulavula hi vito ra yena xinyempfana, a vutisa Jesu Andreya ku u tshama kwihi hosi? A ku a hi fambi ku ya vona laha ni tshamaka kona. Loko Andreya a famba na yena a ya tshama na yena kusukela nkarhi lowu a nga tivana na yoho a swi ya ka hora ya 10. A ya tshama na Jesu ndhawu leyi a te hi nkarhi wa 4 wa ndzhenga i nga 4 o'clock wa nimadyambu hi ririmi lin'wana i nga ta sezora. Zebediya na Saloma nsati wa Zebediya a ri munhu loyi na yena a nga tinyiketa ku landzela Jesu, a mu tirhela, a mu khozela, a joyina etlhelo la vana va yena.
Marka 15:40-41. Marco 15, verse 40-41. Hi loko Johani a ti nyiketa swinene ka Jesu, naye Jesu a vona ingqondo ya Johani ku yi sasekile loko se a ta sungula ku vumba vapostoli. Johani, Jakobe, Andre a va ri vapezani, a va susa lahaya ka vito la vupezani, a va joyinisa laha ka ntlawa wa vupostoli lava va 10 na vambirhi va ve vapostoli va nga ya vapezani va Jesu Kreste, va ve vapostoli. Hi laha Jesu a nga vona eku yenta ka mbilu ya Johani, a mu rhandza loko ku fika siku leri ndhudhuzelaka ri nga sungula hi wa 5 hi ti 7 ka nyanga leyi kumbe hi ya 7 ka nyanga leyi khumbuzanaka hi ku gongodzeriwa ka yena a tlhela a pfuka loko a ri le henhla ka xihambani. Hi loko a gwerile Johani, ku Johani a nga fananga na van'wani vapostolo lava nga ku loko swi biha va tsutsuma va ya tumbela kule le, va ku na hina va nga tshuka va hi joyina laka ku va ku hi famba na munhu luya hi betheriwa henhla ka xihambani. Va li mana wa Zebedeya, va li nsati wa Zebedeya, Salome na Mariya wa Magadala na Mariya lowun'wana a va yimile kwala na Mariya mana wa Jesu kwala kusuhani, va vona masingita hinkwawo lama nga endleka ma endleriwa Jesu loko va lava ku n'wi hayeka mhandzini. Hi loko va za va n'wi hayeka xihambanweni, a vula marito lama ka Johani kwala kusuhana. Johani, sala u ni hlayisela mamana wa mina. Wena mamana, n'wana wa wena kusukela sweswi yelweyo kwalowu nga yima na yena. Johani (19) verse 26 ate 27. Hi dyondza ya nyima na yona 28 loko Yesu a fungela Johani ku a sala na mamani wa yena. Loko ku helile angela leya ku Yesu a hekiwa mhandzini, a susiwa ya vekiwa, a pfuka xihambanweni, a pfuka kufeni, a khupukela matilweni, a tlhela a vuya a ta nyikela minawu ka vadyondzisiwa until 40 days leyi nga hi rindza ku yi hela na hi karhi a siya swileleto Jesu. Kute loko helile swileleto, Jesu a khupukela matilweni, Johani a sale a suka Jerusalema a kongoma etikweni la Roma a ya tshama le dorobeni la Efeso. Hi laha a nga khomeriwa kona, a ya pfaleriwa jele la xihlahla xa le Patmos, na ku ri ku Maroma mali a tsiki ku vulavula vumbhoni la Jesu Kreste. Va la tshame malembe yo tala ngopfu swinene Johani le jele a nga ri kona, kusuka ka laha yena a nga vitaniwa kona hi Jesu. Johani ku ve mupezani wa Jesu, a ta cinca mampostolo, a ya tshama Patmosi, a huma a tlhelela Efesa, a ya endliwa murhangeri wa mabandla hinkwawo ya le Asia Minori,
nga ubishop leri a nga ri karhi o Johani a hanyile malembe ya 95 years. Aka 95 years leyi eka yona 70 years ya ivhangeli a henze ka ivhangeli yo xumayela vanhu a endla swilaveko hinkwaswo leswi Jesu a nga swi tirha na ri na yena. 70 years ya ivhangeli until a ta fa a ri ni 95 years ka ivhangeli na hi ni 70 years. Hi lerimi ra Xiputukezi Stentayano de Evangeli 95 ya ku hanya ka yena Johani mpostoli, Johani mpezani. Wena ke makwenu u ta va u ri nayo njombo ya ku fana ni yoleyo ya ku u kuma a ku va loyi a rhandzekeke ka Xikwembu ku tlula evalandzeli van'wani va Jesu Kreste na ku fana na Johani. Xivutiso xa mina leswi, u ta va u ri na yona njombo ya ku va u rhandzekile ka Xikwembu ku tlula evapezani van'wani kumbe vaKristu van'wani tanihileswi se hi nga vaKreste? U ta va u rhandzekile ka Jesu loko a ya vuya Yesu Kreste hi lavumbirhi misaveni a ta teka kumbe ku ta koleka lava nga sala va hlayisa minawu ya yena ndzhaku ka loko a ta va khupukele matilweni, loko a ta va tata hi hlantswa hi ngati ya yena tanihileswi hi ndhundhuzelaka hi ndhundhuzela ku fane ku pfuka ka Jesu Kreste. Rifo ra Jesu a ri kongoma ku ta hi susa minandzu ya hina le mimoyeni ya hina hi kateka ku hi ta kuma mfumo wa matiko. U ta va nayo nhlahla kumbe njombo kumbe tinyiko ya ku u ta hlawuriwa ku hi wena muKreste wo sungula ku rhandzeka emoyeni ka Jesu Kreste. Se ku ta va numero 2, numero 3, numero 4 swi famba swi ya kole, kumbe ku ta va ku ri magidi mangaki ya vanhu lava va nga ta tekiwa ku va endlile swinene. U ta va u kumeka u ri wena i number 1 xana why hi rilela hi le vangaki i ndhawu liya ya number 1 yi nga khomiwa hi Johani nkarhini wa ka Jesu Kreste loko a tirhile u sungula la misaveni? Hi yirilela hi le vangaki ndhawu ya number 1 xana na? Varhandzi, vaseketeri, Nongonoko buku hi ri leswi nga ku khomele swona siku ra namuntlha. Hi fike makumu ka swona hi makwala a hi la ku mi tsundzuxa ntsena hi mhaka nhlokomhaka leyi yi vulavulaka na hina siku ra namuntlha, yi ku hikwalaho ka yini Johani a ve mudyondzisiwa loyi a rhandzekeke ka Jesu na? Wena u ta wa yi rilela ndhawu leyi u tatama wa vumbirhi u landza Johani kumbe muKreste wo sungula u khomi number 1 hi rihlayiso la wena ka ngati ya Jesu leyi nga khululuka, miri wa Jesu loyi a nga wu chichoma wu swa ka hina, u ri dya leswaku u ta ponisiwa swidyoho swa wena. U ta yi khoma ndhawu ya number 1 ke Kristi, kumbe u ta kuma 100 kumbe u ta kuma 2000 number 2000 swi ta va swi tshamisekile swoleswo ka wena. Hi nge hikwalaho varhandzi, vaseketeli va Nongonoko buku ri ri loko ku ri hina u dya hi ku engeta hi ta tlhela hi ri swin'we ka wa ntlhanu loyi a landzelaka. Hi ri sweswi a hi rhuleni katsongo hi hlehla hi ya ndzhaku, va ri xinkama xi kuma matimba hi ku hlehla, matimba ya ngwenya hi mati. Na hina a hi hlehleni hi ya ndzhaku hi ya teka matimba laha hi nga sungulela koho ya ku kombela ka Xikwembu, sweswi hi tlhela hi ya xivonga nkarhi lowu xi nga hi nyika wona wa ku vulavula timinete ti nga ri tingaka 24 minutes leyi hi nga kha hi vulavula yona. Hi nga ta chikelela ka 30 hi ku ya ku pfalerisana ni swikhongelo.
ya kombela ya bonga ka Xikwembu a hi khenseni Xikwembu xa hina swin'we ni vito ra hosi ya hina Jesu hi mu vonga ku pfumela ku gongondzeriwa hikwalaho ka yena. Tata ya hosi ya hina Jesu Kreste hi ri ka wena, rifo ra wena ka hina ri nga hundzuki xihlekiso, hi hlekiwa hi vanhu ku a hi vulavula hi rito la wena, a hi vulavula hi vukona bya wena, kasi a wu vulavula hi nomu ntsena a swi nga sukeli timbilwini. Ku lava leswi hi swi vulavulaka hi swi fakazaka hi swi ndhundhuzelaka ya swi sukela le timbilwini. Leyi Jesu wa Nazareta hi kona la ka wena namuntlha ku ta khensa vukona bya wena, ku tinyiketa ka wena, ku hi kutsura mimoya ya hina yi basa, ku hi ta kuma emfumo wa matilo, hi ta kuma vutomi lebyi nga heriki hi ku ya hi tintswalo ta Xikwembu leti xi nga hi endlela tona ku hi vuyisela wena leswaku u ta hi basisa. Hi tiyimiserile hi basisiwa hi ngati ya wena, miri wa wena wu ndzuluka vuswa le ka hina leswaku hi dya hi xurha. Loko hi tshamile na wena hi ta nga ta ndzwala, hi nga ta va ni torha, hi ta va ni vutomi lebyi nga heriki. Hi nge vukona bya wena a byi nave misava hinkwayo, byi hi tata hi ripfumelo, byi hi hambanisa ni ku navela ka nala dabulosi loyi i nga yena nkarhi lowu a gwimbaka mijeke emisaveni leyi ya ku lava ku wutla wun'wana na wun'wana loyi a vulavulaka hi vito ra wena. Muyaleli ku hi dyondzisa ku tiya timbilwini ta hina ku hi muyalela. Xikwembu xa tintswalo, Xikwembu xa ku lulama, Xikwembu xa ku hi rhandza, ku hi nyiketela imvuri ya jaha ro saseka swonghasi leyi nga ta pfumela ku falifela minandzu ya hina, leyi nga yi tiviki ku hi kalele kwihi ku ze sungula ku joha, mara li pfumela a ni khatali mina ku loyi a nga sungula ni xijoho hi mani, loyi a nga mi landzela hi mani. Ni ta nyikela ku ni rivalelisa hinkwavo vanhu ku va ta kota ku nghena mfumo wa matilo hi ya tshama swin'we na wena Xikwembu. Hi nge inkomu ka swona swoleswo hi vito ra hosi ya hina Jesu Kreste wa Nazareta hi ri le ka wena Xikwembu xa ku vonakala hi bongile khale mambo. Amen. Tata ba masuke a huma hinkwayo, lexi nga kona ka yena a nga pfali mahofiso, a nga mi risimi ri tse mi ri swona, a mi siya ni tindzimana. Mateo 4 versi ya 21 ati 22, Mateo 4 versi ya 21 to 22, Marka 15 versi ya 40 to 41, Marko 15 versi ya 40 ate 41 mana bona 42, Johani 1 versi 35 ate 40, Johani 1 verse 35 to 40 yayima na yivona 41, Johani kambe ku landzelela 19 verse ya 26 ate 27 idyondzo ya nyima na yivona 28, Johani 19 verse ya 26 ate 27 idyondzo ti verse timbirhi ntsena 26 na 27 ya nyima na yivona 28. Hi tindzimana leti hi mi siyaka ku mi xuxa hi tona hi komba mhaka leyi nga kha hi vulavula hi yona siku ra namuntlha, hi ku mahofisi ya hina a ma pfariwanga. Hi mi siyela swo swa ku loko mi lava ku vutisa nghenani mi vutisa. Lirhandzu la n'wana wa hina Jesu Kreste a leveka hina hinkwerhu matiko hi ku hambanahambana ka wona, hina hi tsakelaka ku hi valandzeri va Jesu Kreste na hina hi nga ti tsakeliki. Ngati leyi a yi tangana xihlawuhlawu yi tile ku ta khumba vanhu hinkwavo va misava. Swi ta ku hlamarisa loko u ya vona munhu wa ku ni nyangu wa kereke nga zanga a wu tiva, nkarhi wun'wana yena a nga ta khoma namba 1 ya ku va hi yena muhlayisi wa minawu ya yinene ka Jesu Kriste, ku tlhela vuya lambirhi u rila ku swi ta njhani ku munhu loyi a mi tiva hambi kerekeni a nga zanga a fambela. Mbilu ya yena yi va ni nkoka swinene ku tlula wena ya ka kerekeni. Ti voneli makwerhu, bye bye.